Poa sana. Nenda? Na kutoka na mkubwa. Toa hiyo mshuka. Soja. Wanakufanya hivi. Unaona kama wewe. Ingia. Ingia. Mwingine? Njia. Pole sana. Wewe ni kabila gani? Somali. Wewe ni Msomali? Ni hizo nikuilisha? Ni nani amekueleza huko pale nani? Ni mtu fulani tulipatana. Tulifika hapo kwa kituo tu ya UN tukapata tumetoka. Sawa kwa direction ya Marina. Unajua nimeingia hata sasa hadi vitabu ndio hizi. Ya mimi ndio mkubwa hapo. Sasa ulikuwa unataka tukusaidie nini? Kuna shida zangu nilikuwa nazo. Shida gani? Vile nitoka nilipata kukuja huku. Nikakuja nikafika UN sikukubaliwa kuingia. Kuingia wakuandike yani. Sana kuja siku moja na nilipea appointment ya siku nyingine. Sasa naona hizo vitu siezani. Nikasema kuja nione mkubwa yani nipe siku tu. Unaishi wapi? Naishi Kisii. Hapo sawa. Kwani majina ni gani? Mohamed. Mohamed. Sasa acha nitaandika hapa. Tunipatie hadi na namba yako, nitakupigia. Haina shida. Sawa. Mohamed Abdul. Na namba yako ya simu ni? 5 5 Mohamed Abdul. Sasa nitakupigia nitakwambia. Sawa, asante, shukrani. Haya. Okay. Tá vendo fita? Mwingine? Karibu. Rudi kenta kiwazo zama na funga nikaribisha. Asante sana. Karibu. Asante. Na morose? Na mezi. Murakomeye. Turao. Niki kibagenza turabiziga ko ari amakuru yagaza abagenza ariko se niki kindi cyaba cyatumye muzana. Sinzagira ngo ni wowe uzukora munandu uzukora iriya hariya turatuje. Muri ibi byayiwe ni uje kuja hanze. Niyongiye. Ni jewe kabisa ni jewe. Babita bande. Amazina ni Nano Menyagwaka. Nano Menyagwaka. Nano Menyagwaka. Nagwaka. None se Nagwaka. Nagwaka. None ayo wogira amazina abiri y'ikinyamurengeza nyanya niba ari na ntugire na kamwe k'akazungu. Ushira iyo ngiyo ntazuzi uzawumva shira izo ayibona iyo ngiyo. Sinkubatizaga ndakubatiza so nayo gabanisi. Ngaho sankumbwira wewe nkakonoshira ni nkakandika kazungu. Kazungu kuragira ngo se no bimenya. Aya ese no bimenya. Urabimenya ngaho simpanjaga kukubatiza cyangwa sindi songo ndakwita. Wewe kambire tukemura icyo kibazo cyane. Naba ngiye kukubesha nibatiza sanga twicaye ba. Ntakibazo reka nshiyo nyanome akazina ka kabiri nimba nkwita ndeke igifaransa mana yaje. Itakaye. Ka boutique se? Ako ngako ndabona ndakameze neza. Boutique? Boutique. Sanyana boutique none amakuru se mumeze mute muko murakomeye. Nameze. Wewe uruwo mukegihugu. Je natutsi iyo muri Kongo. Mu misozi no kuri mu misozi akika. None
ni ikihe kibazo ufite? Ikibazo urabizi nawe we ntuzi byumva ba uko tubavuyeyo navuye nakiranga abantu bagiye bafite ibibazo bitandukanye sinzi icyo ufite gusira bacu nahitwaga kugihuha njewe kundonda natwe baraduteye iyo ngiyo duhura n'ibibazo bamwe badutwikiraho ibintu byose tubumbiraga hano ngo turebe ko mwodufasha kugira ngo tumenye ko ari ibyo wahunze ni nk'izihe mbogamizi cyangwa nihe mwagiye muca wibuka waje na bato waje n'umuduga waje na birabyo mu kirere ngo ni indege waje niba ritema mu kirere niko nzanumva waje ni naje n'umuduga uwo ntwikiraho ibintu byose nkaziriya mu kirere gute nyine ntabwo ay yesu no kuri none ni igise wibuka waba warahuye nacyo mu nzira n'ibintu byinshi nk'ibiti n'amabuye n'imiyaga nayo yaraduhushe si wavuga se urabizi ni nk'iki ushobora kuba warahuye nacyo mu nzira wenda bakindi wabawe uragira ngo umuntu wari utwaye wandi uzi ugenda uhabwira gutya uwavuze ngo tunyweshe ibitoro habe no kuduha n'amazi yamavanga ibitoro gusa kwa kundi bazavuga ngo nitugere hari imbere ngo turamwe ibitoro urebe nawe warabimwe wese n'amananga kubigiye yabivuze gutya ntabwo ngo si mu bitoro yavuga ngo ibimwe buri hano se tuvukire no kwisi waye sawa ndumva ikibazo cyawe nk'iki urumva twobafashe shaka mu mpokeza gusa tugufokeze sawa nisanya numewe noneho sinzi nimba ufite nimero twabasha kukubona ngo wenda tuzoza kuguhamagara nyuma umusarire hari abana bambaye agapapuro ndamonize sawa ndaje nzandike sawa tuzabahamagara imana ibarinde sawa mugire ibihe byiza Madam Tebosha. Ndio mzee. Kwandaje kwa tuyobore kwandaje kwa mwana nzirije muri Amerika n'abasita. Ni indege se mzee. Ariko nta kibazo arimo. Yakoraga indaki tubuke buke sawa. Noneho kugira ngo wije hano ukora kwa barimo akavuno. Ndambanza kabusa. Hano gani wiwe si kuri Siriya uzamwagara abubeshi sawa kuramo mukaba reka mukuru nzo kwambaye mukaba w'inani w'igikapu nayikuye ruguru badutwikiye kwibintu mukaba ureke ureke nta kibazo sicuma uyu wari ubanyagukuru yagaze ni cyo kwishima ko ufite n'agasabune ariko reka kwisokorezaga hano ugenda umeze neza kibazo bisoko nzanishima cyane tanze yenda oya ntibyemewe nshirije sawa urakoze shobora uragoye wo no uwo ntaruhura ni karibu yimirembe mwamanitse abantu njendo umunyabyinshi w'umugigi kamwishwa basama basama niwe bamuyomba urumwishwa basama ukamumbabarirega nzangira oya gasubize mureke gucafuza hano nibyo turi muri salo de coiffure waje toze wabasama mwari mutuye heruguru ni kugihuha muzee ni kugihuha tuanze turekane n'ibyo ngibyo mutararushe nari mvuye mu kazi mu Tanzania mu rugo nari maze kwakira n'abandi ndakeka ni nawe wanyuma kuko mfite kuruhuka ngarushe none mwari mukeneye ngo tubafashe iki kuko mpaye ngo ni umuto uzufasha abantu ni inshingano zanjye sawa noneho ngira ngo ndakubwira amakuru yaje uko naje nimwe naje nsangiye habayeho turaterwa hari mu ijoro ryo kuwa gatanu turaterwa twamenye twirukanka dore n'imikaba yarasigaye nuko baratubwira ngo twerekeze ino mukaba nawe ko wafashe turaza
twajyanye twikonera twanyuze aha ngaha kwa Ntayoberwa turamanuka sivuga byinshi none ga yego ko ndabona n'isaha zigiye ndashaka kumfasha ngufashe iki ejo uzonjane hanze Ujane hanze? hanze nzaje kwikorera inyama aho wavuye ni hari mu nzu se aho wari uturutse se yose ari hanze kuravuga nabi kandi wabwiye kuri umunyabyaha ntabwo ndi kuvuga nabi kuransaba hanze wazanditseho se izo akirunguruza nanga ufata nawe muze ubu nibwo bwari gufata yego none ga mfashe nta kindi canzanye gendenje hanze ejo mu gitondo kare kare bari bapfuriye imyenda kuko nari naje nizeye indama ngende kandi akarusho babaye umwishwa wacu abasamaga kuriya tuba tuvukana ni sawa none gomba mbona n'imyenda yawe isa nk'ifite n'ivumbi waje urwana byagenze bite nanyuze ahantu baza abana banantwaye ku miduga yabo sinzi amenya barantanyana bigenda gutyo batembana umusaza nkawe kawe neza neza ko mvaye mbona nawe uhaye uganira nawe kugira ngo wamenye ko ndi umusaza reka ngire taha siko sha oye sawa noneho utarondogoye ubonyibutsa amazina yawe nakubwiye ko nitwa Matayo ko nawe ntiwabivuga nabi simpamenye waturutse gusa abana bino mu mukunda mama arahande mukabwira mugahinduka nari nkubwiye ngo nitwa Matayo mfite abana 13 abana ngo ni 9 kandi urumva ko bagomba kugenda bose bazabona icyo barya ariko muri icyo gihugu ahangaha ndi mu guteka byabaye ikibazo none reka ngende nari nasize abantu baje none utaragenda hagati aho urashaka ko tugufasha iki tuguheze ibiryo byo icyo gisoko cyagwase tagista hano dore nta nakubwiye ngo ejo ndabwo kubita reka ngari nakubwiye nta muntu wagusatse ari nasahuye n'agahamuka gatibi umusonzi umusoda sinzi byari yanze nka bya bishoma byabimera bazahita n'amagambo urashaka ko tugufasha ikivuga vuba mana yanjye mvuga ngo reka utayivuna iyo ntego wa musaza reka nyabo reka utavuna iyo ntego niko ushaka ko tugufasha iki mze keneye kuja hanze banzu rekane n'ibyo ngibyo zo kugenda hanze izo ngizo ni processes ndende sinzi ikindi dushobora kugufasha hagati ufite ibiryo se zo kugaburira abo bana bose kwa resa bari banzaniye ibijumba nijoro nta kibazo bari guteka n'intengeri mu gitondo ariko izo bari kubiteka bakajurirana indege bari guteka impungure kuko twabuze amaseko yo guhanga resa yari yazanye ibigori n'ibijumba barabirarira bino bijumba nibarangiza ibigori barabiteka kare kare babizindukana mu ndege wowe ubatwaye ntakindi kudufasha ntabwo kujya byawe keneye ahangaha cyo kubatwara amazina yawe ni Matayo nde Matayo Rukara ugushiraho ibyo nubwo bagaza bajyana ariko cyane cyane usogerageza kubera ko ntegera kubwira ico twasize kibaziriya iparuwase yacu mu Gatuba yarasambutse mubonye ubushobozi jewe sinshinzwe ibyo ngiye mu rugo nubwo ari iwacu sinshinzwe ibyano ahangaha muri iki gihugu turimo n'agatoga ni yana ubumbwira namba zawe ngo nzabikurikirana izawe cyane rero kumva telefone se iyo phone ariko yohamagara ngo igeze hanze ahangaha turi muri etage sinzi niba yohamagara ngo yicyare ako ndabona amaye ndetse n'barabafana mbwira nimero yawe mbwira nimero yawe waje ntarebye igikombe cyahari umurenge cyo kunyweramo cyangwa hari handi ndebera ahanditse mu nyina wa mutima ukeye nzatinya kumubona n'izi nyina wa mutima ukeye nazibonye ngiye mu nyuguti nkuru wize mu gifaransa kompani ngo nani cyashaka isoko cyane nize mu cyongereza mu kingereza mugani ibi ni ibigo bihaya bya reka tutayikunda sawa imana iguheze umugisha sawa sorry tuzabikurikirana ibibazo byawe ni kubikurikirana se ejo mu gitondo sawa nta kibazo wenza guhamagara reka mbabwire bateke ibigo byakirikanye mu gutinda gusha sawa babijane mu ndege sawa ubona nk'agashashe bo batekereramo yagenda ibyo
nakubundi ndabijukira sinzi ico ngo nimba ndani sawa ndazana umukarati wo kuguhura muri iyi nzu simbonye umugore wawe ariko sawa sawa mzee tuzongera zo guhamagara